Pini hamre na long ta APHLC atum Veskar Bianglong DC Krishna Barwa phan pin pura lu kapajirda. Apar tarapung khorsing lek thearong along lek the chingruma mai misen pen kapachun pon. India Army pen cepatur piponsi Bukulia Police Station kaparlu Ponglok pet puarong along Sabhavna Medical Camp kapadopon. Walong komaji Ru Samson Singh tika Memoration Committee hinpen Ru Samson Singh tika butsetika nga hemalong kirap kapajirda. Ingdeng po ing tinok hum chingruma mai kapaduja dim kachisik kacedang pon. Birda kelang arado anaphan gardong pajirlo gardong non karbilong re birda long pen ujang terang pi non arjuik tha birdang ton pen. APHLC atumar nivang ta do desang se pen pinile thota hamre na long mai padupon. Alang litum armu kacejenga saya bangki law and order atumpen order ka vedara jok armu kacejenga saya bangki dengpon long liderlo. Bonda pinile thota suri surya mulu atum cetong dun. Lapen atumi jengkha long arenga hu kisovek atum setami pini nang cetong dun. Pini ka cetong lake APHLC Central Committee mai phu je ai gathar APHLC lamjai sarpo angtong tigathar women wing mai phi Rita Kramsapi lapen pinang an ke thikiding atum cetong dun. Kache songe ka phere atum ka ligi tunge athema atumi arengi sotonga pinidak do lapen atumi ke jang tang atumka pinidak do na langsung tulang. Lasi jonghele nang tenek thong kep sita itu makin nang chet tik ini tu sang se ku am theke che theklong elo itu. Karbianglong DCSP atum CRPC 144 kapaduko kajok mai meeting lapen armu kacejenga phan nang kapasung dun. Lasi alang lipen constitution ke kapap phuklu kusi APHLC mai phu je ai katharpen mai long langjai. Lapen ke hala is ana trebang dagamali hada thambang be CRPC 144 Allah hala da kape du dek no amane tum rally ta kem long le lapen ke meeting da dolong le hada no ge kem to bangke hala tum constitution hong bidhan ge kapi phoklo DCSP atum si la si hala bangke uthai tu ek nei bulo pe pon tu serak nei la bangke 144 Allah bangke. Dhaneswarong para phanabangki pinong wilu pon pupusi nang pachini dun. Bonda halapu Bikrom Hanse kursing timung atuma phanabangki kiloji angring awelang nonamatki. Pinipin pura lolaki India President Drupadi Murmu aphansi panong pono. Karon they will do in our name they will get a pare. Result among to na bole. Karon আমার fear হইছে আমার suspect হইছে suspicious হই গলে যে somebody will destroy something in the name of APHLC করিব পারে আমি হেতু নকৰো কিন্তু আপোনাৰ assurance দিছে কেতিয়াও নকৰো আমাৰ মানুহ নকৰে they have learned actually our people have learned about this এতিয়া ডিমান্ড মানুহ কি বিয়ালো কিসং বাঙ্গে টংকে লা BJP itu pusipu, polis tumhan hoi beret, kumane pressure pi beret pula, ni tum atumhan pedulong le dan nangi teng nangi pe, apa ni kiteng na teng ni li tumhan, atumi dik pe ni tum nangi teng kiteng, laki kumat ni sige claim pun ni tum information long lo labang ni. BJP ben kacerap sige claim pula ke, BJP atum lo, ya semet ke, latum kacerap ben ke claim pusipu lagi. Right, kung sa kita pen kibeng pon lapen kacine kahulo abang puat pinanduk pulan so bang. Lala tu, nonton ni itu mah tu dia tu mindik sana pecok tu lo. Setahala tu melong polis rap dum ni. Li itu melong si polis itu mangan nang rap dum kali itu mana api sundu.
pini da joy king man tini dak pen hala ring bong homa pumli na long ke procession ni dam ko bisi isu man tini kita ilito manang pedam long ledek la ke ilita SDN SC atrocities atrocity man itu manang chenek la lagi la BJP tumpen dito non siya hisap and bom lang areng ke so doolo non nili amen inur bahini puchor lan hala to maning reng no dak pahadia ka pre gela si hala to man pu pede to la penon jail ke do non mat ke Vikram Hanselo Kursing Timung lo Samson Teron hala law secretary la pen ge Dhonesar Rongphar la pen ke Chesterfield Crow la pen Nobokanto Ingti Katha la tuman non si jail Bapuram Crow la bang proxy jail sino andola Dhonesar Rongphar bangke mo advocate ni li chingkilo advocate na than pinialang ni phan ge pejok det ko hala ka preka to bangke hala bang throk du yelang hala to bangke mo kia tarik si akes turki pusi ne padara than nang itu mas rally ka kedam tang thang thang ni phai ingkoi raner kebarni jeng khalong APHLC armu kache jeng pon hot areng hu kiso duna bangta khaya joini mithang long ri long pat kache rai kom nang ji khai reng nang ji pu a joini ni li vianta bunang lo pusi areng hu kiso ve ka bang phu pherang kya thengno ningje pon hamren pen rai kombi karbilong ria biota là cái nilai cái tôi nang kok ala kayak ni untuk khai aja ni itu untuk khai dengan di itu nang di orang pakai komen ni format ni apa format tu saya bang nang kita nintin dekat dia ni kami kah ni tu ke poin kalau di halau kita nak tahu ada bang tang ten nang linon la kat songlong plam nong ke bang dia tum phan nang ni ben puti pachi ni bang so alam makan di bidang di bang alam tak kini bang kita bang tu lah kayak itu jumlah alam depan dia pun dah tu nak kedam tang thang thang ni phai ingkoi raner kebarni lakha ingkoi ra pho ni lip MEC constituency ka pardo apar tara pung khorsing lek thia rong along borpung lek thei chingruma mai ka padopon laso lek thei chingruma mai along kisar mucho dhon sing lek thei pensi chithan chimu ma sai deng pon nah tum anke solo gorulu nah tum sida dulu la sonsi chimila nai la no ni nah Pisar pusara ni pen kachika ka matkur kang tui kang dayan ta chetine lapsi mang humang ramasonang mandet lesilek thia kur ka chingrum mai ki bipon pen korti muti ge do anda chingrum lapsi kur kang tui kang dai chilir si chichini lo pusi pherang kya thengno ningje nili tum ke ladak tarapungar lo kolong ke lekhi chingrum puki pineng si sing cheng la nili tum la bangso ki sing idam ke lalo nili tum kichini kang tung bang kan nili tum apu long apa nili tum apunu long apa nili tum apisar long apa nili tum apuda pusar thwana long pen nili tum la bangso lekhi ang bong pen nili tum hutung la pen kaprek sistem nili tum kici hangang bong sistem ki misen pen kici long thai gia phat la pen ten nili tum apu nong jerong sistem labang so dulir mo cinghona pu sistem paklang lo silabang so dulir sistem nili tum kici ni dun dagra kibang gilang ovi tum sistem nili tum alek the tum ko son me senang plang ma labang so kici ni gia phan sinili tum labang so tarajia long labang so komiti sing ben itu labang so me pini picun pon lo ante labang soalek tege tarapung de tonga ciru ma tangte kape konstitusi kan dola nilitum non keceng lang posin nilitum ana bang pangdang ponon edalo sa nilitum ke hang pon bang ke dak tarapung lapen borpung lapen dola moral ana bang nilitum hang pon tante nato na lek to lanon ke hang pon tang an don pan dola nilitum ke hang pon teng ana bang ke dak nilitum tarapung long dat ke do bang ke don Troksi ando la pena sam state long lia ko pen karbi anglong along ke bang laki nilitum alek thiki sarkar pen dulir ka chetoka luanta dolap hala so hot dulira long ke toki non pen ki chok chi ki do kok pusita mi police atum pen kok that ki pilong li bonta adai ki do ve ka bang phu aphan hem kang samsi thap long chot pu pusi laso dulira lo along tok pon pusi dhon sing lek thi pen phirang kia thengno ningji pon asopo men ke kudam pulu kudam asopo men ke solok pulu solok asopo men ke khorsing pulu khorsing asopo men ke ko solok puta thaglu
hala so men ti lu asupo men ke khorsing kulo khorsing asupo lu Nili tu mapu ke lan anu original nong prang nong jorong farsi dama la supena nong jorong bangke udam handu Kedam tang thang ni pha in koiranir kebarni ru samson sing in ti karli ingdeng trok si kebra pho ke chogarni pachetonong si golong ko maji ru samson sing in ti commemoration committee tumpen patir pipon ada porphai krisia por volong ko maji along ke do ti samson in tia kumlina kingri chikimo pon det pen nagaw christian pe ti along ke do mate ru samson sing in ti kabuche te kanga hemalong humri damsi sang han pe ri pendang lok dihina sapsu pajirdam labang soalong haladak ke thek dam long pen kisung thek tiga son si thek long lasi karbiang long arlo ke do ke thik ding atum la pen karbiang long autonomous council cm dr tuliram rong hang pen kisung det mate ru samson sing ti ahema soratuma phan kerap je phansi samson sing ti commemoration committee hin pen kachuning ripon padu kusi berta long dun bangso sayalong langpher constituency local mec mate KACEM Madhuram Lekhe Lapen Bukulia Municipal Board Chairman Ward Commissioner Jirpo NGO United Karbi Club LRNA Karbila Meramai Karbi Employees Association Pendanglok Ki Ongdung Ke Thigiding Atum Cherap Chitudun Lapen Laso Sayang Dengalong Nagong District Karbi Organization Lapen Nagong District Karbi Students Association Atum Ta Cherap Chitudun Si Karbiang Long Pen Kedamatuma Phan Japon silong asu sa tami wasai nang ikonte miseni kusi alang litum nang chung nudut lasi nilitum karbing long alat ningi chithedo CM lakai litum Dr. Tuliram Mohang alang li ningke mi pika bangku lasi nilitum hem ta ningke bangso tu thap karbing long autonomous council CM Dr. Tuliram Mohang ke hai mathapon me ki se nilitum ningke thero Kedam tang ni phai inkora trok siarni India Army pen jepatur pipongsi sabhavna puai scheme pen phonglok pet owikimi klabasa hemalongsi rada tuma phana ki joy pen si kelangpon labangso ake joy pen kisu kelangpon along bukulia CSC pen cherap dongsi army doctor la pen nurse tum pen chelang pet pen ada por phainer kebra achiti malom pen kisu kelangpon pangchengpon padopon Labangso sa Bhavna Operation ke Japon Lin, Army Leader, Gol Pratik, Maj Sadia Sep, Fasuri Lapen Bukulia Pen, Dr. Risim Rongpi, Dr. Montu Kumar Siam Lapen Nurse, Pharmacist Tumchelang Si, Cherap Chetudun. Labangso long India Army Tum Rata Panaki Joy Pensi, Kelang Ponapot Ratatum India Army Panakiro Pajerpon. Labulong aman bangke ketengsi sinang ibi pule cita milone athema kapre dim long dota hai lo sila so bar sinang ibi kan ke du kelak dum aratum bustame kisu kione methang sangka poisa no ba kabe deratum busta mera free pen alam tum la dawai daru ki kon la hai pot bangke ali lo pati mata kon lo la pen ini tu mahin mera yang na kero bi kon lo laso free medical camp nang ibi pen Akahilo hospital ke Ceponon itu mesti kami lapela karbidun hondet tu kali kapre khai tum tame bang pen celang long lo sila so bang ke ini tum begini klaba yang pen tame ning sam lo sila so ali ke long pon bang ke ini tum jodoh lo orang tum Indian Army tum जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुबह से इतना आदमी भीड़ हो रहा है यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप करने के लिए तो आपकी तरफ से मतलब ये जो कैंप लगवाया है ये मेडिकल कैंप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप हम सबसे पहले इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप यहाँ फोंगलोकपेट ओवेकिमी क्लब में तो पहली बार हुआ है ये मेडिकल कैंप और हम खुश हैं गांव वालों को ये फ्री मेडिकल कैंप पर चेकअप करा के जो लोग बीमारी हुआ है वो लोग जो दूर जो हॉस्पिटल तक जिन लोग नहीं ले जा सकते वो लोग यहाँ पर आकर वो दिखा सकेगा इसलिए हम इंडियन आर्मी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ
अच्छा, जैसे कि सुबह से इतना आदमी यहाँ पर खड़ी हो मतलब लाइन लगी हुई है, तो इसका आपको मतलब क्या बोलना चाहोगे कि सरकार से कि यहाँ पर नज़दीक में जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको क्या लगता है किसकी वजह से यहाँ पर इतना लंबी लाइन खड़ी हुई लोग अपना चेकअप करने के लिए, किसकी वजह से? मतलब हॉस्पिटल यहाँ नज़दीक नहीं है, दूर है, बकोलिया तक जाना पड़ता है, बकोलिया और राजा पत्थर में जाना पड़ता है। कोई बीमारी हो या डिलीवरी केस हो तो वहाँ तक जाना पड़ता है। इसलिए आज यहाँ फ्री मेडिकल कैंप इंडियन आर्मी लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप दिया है, तो कल से अनाउंस किया है ये, तो सब लोग गाँव वालों यही खबर सुन के यहाँ पर आया है अब बीमारी दिखाने के लिए। सबसे Lapen labang so sai kapachun pon phong lokpet biarong asar hemari be owiki miklaba long meipu bidia singhansi kongchun bang dayaram tok bi owiki miklaba long klembang pu bang phiatum cherap cheto don pen pachun pon pe miajok India Army tumpen alang litumaphan akichoro pajer ponthu bolong komaji pen Rajesh Ronghang Karbilong ria birta पाती है। हॉस्पिटल्स दूर है, तो जो बेसिक उनके जो टेस्ट होने हैं, ब्लड टेस्ट होने हैं या बेसिक उनकी जो दवाइयाँ हैं, यहाँ पे हमारे आर्मी के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और सिविल एडमिशन के साथ सिविल से भी 2 डॉक्टर यहाँ पे आ रखे हैं, वो यहाँ पे उनको टेस्ट कर रहे हैं और उनको यहाँ पे मेडिसिन दे रहे हैं। और जो आगे जहाँ इनको रिकमेंड करना है, किसी बड़े हॉस्पिटल रिकमेंड करना है, तो उनको रिकमेंडेशन भी लिख के हम ये दे रहे हैं। ये हम लोग जनरली आर्मी की तरफ से ये चलता रहता है कैंप, और आने वाले टाइम में भी लोगों की हेल्प के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज होता रहेगा। तो जैसे कि आपने सुबह से यहाँ पर लगाया है, तो कि लगभग कितना आदमी लोग यहाँ पर पेशेंट कितना लोग आया है? अभी सुबह हमने 8:30 बजे से कैंप लगाया था, जो कि शाम को 4:30 बजे तक या पेशेंट आते रहेंगे, उसके बाद भी ये कैंप लगा रहेगा। ये 1 दिन का कैंप है, तो अभी तक लगभग 200 की स्ट्रेंथ टच करने वाली है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 300-350 की स्ट्रेंथ शाम तक टच कर जाएगी, क्योंकि अभी लोग आना शुरू कर रहे हैं दिन में। सुबह सब थोड़ा बिजी थे, अभी काफ़ी स्ट्रेंथ में लोग आ रहे हैं। कुछ लोग स्कूल जा रखे हैं, स्कूल बंद होते ही अभी कुछ लोग बच्चे वगैरह भी यहाँ पे अभी आएंगे, और काफ़ी लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कर चुके हैं। और हमें रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग गाँव से यहाँ पे आएँ और इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। तो ये आपका कार्बिंगलों में पहली बार हुआ है या उसके पहले भी कई बार हो गया है? ये पहले यहाँ पे कैंप पहले भी होते थे, पर इस जगह पे ये पहली बार कैंप मेडिकल कैंप लगाया गया है। There ni phai siar ni ingdeng pho ingtino khomching roma mai ka padu jadim chisik chedang pon labang so jai megalong non ke bang ji there ni phai phoar ni si labang so ingtino khomching roma mai padu pon po laben labang so ar ni ingti taro ingleng ke do ana tum setami ka chetong dun pe je phansi berta chetai long pen pachini pon thu phuluni pen sar honing ti Karbilong re berta Inia birta lang si kang ton chalo kaduka vita domi thak nei kardong